به برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. امروز 13 август است و من شالوگل خوجه همراهتان. نخست به سرخط موضوعها توجه کنید. آسیا با نوبت ملیسه‌هایی که ساکن شهر ترسونزاده را بیگناه زندانی کردند حالا خود در کرسی عیبداری نشستند. و توگ موندن 4 مرتبه و توگ موندن به همین سبب من توقع نکردم، من مجبور کردن که گفتم که چیزی شما میگه من روزی. افسر مستعفی نیروهای پاکستان از فوجیه در مسجد نروژ جلوگیری کرده شخص حمله‌ور را به پلیس سپرید. او به طرف دو مرد نمازخوان آتش گشاد ولی من او را قپیدم. و تاجیکستان جزا برای تنفروشی را سخت‌تر کرد. اکنون زنان سبکپا برای این کردارشان جریمه بیشتر می‌پردازند. اما شروع میکنم از موضوع دیگر. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان رزمایش مشترک نظامی تاجیکستان و چین جریان دارد. هدف از برگزاری این مشق‌ها مقابله با تهدیدهای تروریستی ارزیابی می‌گردد. چنین تمرین میان نظامیان دو کشور بار آخر 3 سال پیش برگزار شده بود، اما طور سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید من بعد در دایره همکاری‌های نظامی دو دولت همه ساله چنین رزمایش‌های مشترک تشکیل خواهد شد. کایمرسیت تا موضوع را ادامه می‌دهد. نیروهای تاجیکستان و چین در بلندی 3,500 متر در جلانده ناحیه شغنان. مقامات تاجیکستان میگویند که آنها مقابله با تهدیدهای تروریستی را مشق میکنند. در این تمرین نظامی از هواپیماهای جنگی و تانک و زره‌پوش‌ها استفاده می شود. تمرین مشترک نیروهای تاجیکستان و چین در حال برگزار می شود که آخری هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی چند عکس سربازان چینی در خارو مرکزی ولایت بدخشان تاجیکستان نشر شد و نگرانی بعضی از ساکنان محلی را به بار آورد. عارف ناظم‌زاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان از محل رزمایش به رادیوی آزادی گفت که در تمرین نیروهای پیاده نظام و ضد هوایی دو کشور اشتراک دارند، اما درباره شماره نظامیان اطلاع نداد. مقامات میگویند که به دلیل‌های امنیتی شماره دقیق هیئت‌های نظامی دو کشور اعلان نمی شود. چنین رزمایش نظامیان تاجیکستان و چین ماه اکتبر سال 2016 نیز در ولایت مختار کوهستانی بدخشان دایر شده بود. در آن حدود 10,000 نفر حضور داشتند. رزمایش مشترک نظامیان تاجیکستان و چین در حال برگزار می شود که وضع در ولایت بدخشان افغانستان هممرز با تاجیکستان و چین ناآرام به نظر می رسد. گروه طالبان چند منطقه را در این ولایت از سالها به این طرف در اختیار خود دارد. از طرف دیگر طبق اطلاع خبرگزاری ها جنگجویان اویغور مخالف حکومت چین و جنگجویان از تاجیکستان نیز در بعضی از منطقه های این ولایت هستند. مقامات در دوشنبه و پکین بارها از حضور جنگجویان کشورهای خود در افغانستان نگرانی کرده بودند. تاجیکستان با چین در ولایت مختار کوهستان بدخشان حدود 500 کیلومتر مرز دارد. ولایت ناآرامی مسلمان نشین شینجان اویغور هم در این منطقه جایگیر است. چین از جدای طلبان اویغور نگران است و با تاجیکستان درباره پیشگیری از افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و جدای طلبی سازشنامه امضا کرده است. در حالی که مقامات تاجیکستان شماره سربازان و افسران را اعلان نکردند، اما طبق معلومات بعضی از خبرگزاری ها در این رزمایش 1200 نفر از جمله بیش از 500 سرباز و افسر چین اشتراک دارند. چند کارمند حفظی حقوق در دادگاه عالی تاجیکستان برای آن پاسخ میگویند که سببگار پشت پنجره رفتن فردی بیگناه شدند. 2 سال قبل در نواری که طریق تلویزیون تاجیکستان پخش شد، یک ساکن شهر ترسونزاده صحنه کشتاری را شرح داد که به گفته‌اش خود او صادر کرده بود. مقامات اون زمان این اعتراف حسن یادگاروف را خود اقراری عنوان کردند، اما بعداً معلوم شد که او زیر شکنجه بیانات داده است. سربینازی روح‌الله و شادمانیتی تفصیلات می‌دهند. دادگاه عالی تاجیکستان مرافعه پرسر و صدا را با عیبداری 3 کارمند حفظی حقوق از سر گرفت. این نفران در شکنجه حسن یادگاروف 35 ساله ساکن شهر ترسونزاده گمانبر هستند. مرافعه دادگاهی زیر رهبری دادرس یوسف سلیمزاده برگزار شده از حقوق یادگاروف ادوکات اسرار شریفوف حمایت میکند. در این قضیه در کرسی گمانبر 3 کارمند حفظی حقوق می‌نشینند که 2 نفر آنها در شعبه کارهای داخلی شهر ترسونزاده کار میکردند و این 2 نفر در حبس پیشکی بوده. 1 نفر آنها به شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی قرار دارد.
мақомот моҳи ноябри соли 2017 ҳасан ёдгоровро барои куштори Димитрий Каримов гумонбар дониста 8 моҳ дар боздоштгоҳ нигоҳ доштанд. Дар як барномаи телевизионӣ ҳам ҳасан ёдгоров эътироф карда буд ки ин пешхизмати русро ӯ куштааст. شد که شکنجه من کردن و تاگ موندن 4 مرتبه به تاگ موندن به همین سبب من توقف نکردم من مجبور کردن که گفتم که چیزی شما میگه من روزی پرسش‌های اولیه بود می در کجا پرسیدن در کجا 3 بار در شهر ترسونزاده شد یک بارش دوشنبه در جای نمیدونم کجا داشته. پس از تحقیق دوباره حادثه قتل پیشخدمتی روس از سوی دادستانی قضیه رنگی دیگر گرفت. بعد از 8 ماه بازداشتش در بازداشتگاه تفتیشات معین کرد که او بیگناه نشسته است و ضمناً افرادی که این جنایت را صادر کرده است به 21 سال زندان محکوم شد. пайвандони яке аз се гумонбар дар шиканҷаи ҳасан ёдгоров ки нахостанд дар назди камера суҳбат кунанд гуфтанд қазия пурпечутоб аст ва дар ин ҳодиса ба гуфтаи онҳо афроди дигар ҳам даст доранд. пайвандони боздоштшудаҳо умедворанд додгоҳ мӯйро аз хамир ҷудо мекунад. аввали соли ҷорӣ мақомот шералӣ азизов милисияи шаҳри турсунзодаро бо гумони шиканҷаи ҳасан ёдгоров боздошт карданд. зимни таҳқиқ саъди давлатмуродзода дуввумин корманди ҳифзи ҳуқуқ ҳам боздошт шуд. ҳоло дар ин қазия пои Эраҷ Наимов як муфаттиши дигар ҳам кашида шудааст. бино ба қонунҳои Тоҷикистон шиканҷа ҷиноят аст ва афроди муттаҳам ба шиканҷа бо хатари ҳукми тӯлонии зиндон рӯбарӯ ҳастанд. масъулони эътилофи зидди шиканҷа мегӯянд соли 2018 ба созмони онҳо 44 нафар аз шиканҷа шикоят кардаанд. Сарвинози Рӯҳулло, Шодмони Ятим, Озодӣ, Душанбе. мақомоти Қирғизистон зидди Алмазбек Отамбоев раиси ҷумҳурии пешини ин кишвар иттиҳомоти нав эълон карданд. намояндаи Доистони кулли Қирғизистон имрӯз дар як нишасти матбуотӣ дар Бишкек гуфт Отамбоев ба истифода аз хушунат алайҳи намояндагони мақомот ташкили норомиҳо ва суиқасд ба куштор муттаҳам аст. раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон президенти пешинро ба таҳризии табаддулот муттаҳам намуд. Алмазбек Отамбоев аз соли 2011 то 2017 раиси ҷумҳурии Қирғизистон буд. вай шаби 8 август ба нирӯҳои полис таслим шуд. амалиёти боздошти ӯ 2 рӯз давом кард. дар натиҷаи он як афсари амнияти кушта ва 170 нафар захмӣ шуданд. боздошти Отамбоев баъди он сурат гирифт ки ӯ 3 бор даъвати мақомоти интизомиро барои бозпурсӣ рад кардааст. мақомот ӯро ба 5 қазияи фасод дар солҳои раисатҷумҳурияш муттаҳам медонанд. 10 августи соли равон дар маркази Исломии Нур воқеъ дар канори шаҳри Осло силоҳбадеста дохили масҷид шуда оташ кушод. он замон дар дохили масҷид 3 нафар буданд. яке аз онҳо ки афсари мустаъфии нирӯҳои ҳавоии Покистон будааст, ҳамлагарро халъи силоҳ намуда ба полис таслим кард. акнун Муҳаммад Рафиқ дар маҳаллаашон ҳамчун қаҳрамон ном бурда мешавад. тафсилотро дар гузориши Искандари Хоҷамирзода бо ҳам мебинем. рӯзи 12 август вақте Филипп Манҳауси 21 сола бо сару рӯи афгораш дар додгоҳи шаҳри Осло зуҳур намуд, мақомоти Норвегия тасдиқ карданд ки соли гузашта дар бораи ин марди муттаҳам бо ҳамла ба масҷид маълумот дастрас карда буданд. он замон тасмим гирифта шудааст ки қазияро таҳқиқ накунанд. муҳим аст ки ин ҳамла аз завияи терроризм амиқтар таҳқиқ шавад. оё дар ин амал касе дигар ҳам нақш дошт ё на? ҳоло мо асосе надорем ки гӯем касе буд, вале тафтиш ҷараён дорад. манҳаус ҳамчунон бо куштори хоҳарзодааш муттаҳам мебошад. додрас ҳабси пешакии ӯро барои 4 ҳафта иҷозат дод. ин фарди муттаҳам бо чеҳраи хандон ба сӯи хабарнигарон нигариста аз посух ба суолҳои онҳо худдорӣ кард. вакили мудофиаи Манҳаус мегӯяд ки ӯ худро бегуноҳ мешуморад. Манҳаус ба суолҳои муфаттишон ҳам ҷавоб надодааст. шоҳидон мегӯянд Манҳаус бо чанд силоҳ вориди маркази Исломии Нур шуда аз силоҳ оташ кушод, вале дар дохили масҷид Муҳаммад Рафиқ ном марди 65 сола ӯро бесилоҳ кард. ӯ ба тарафи 2 марди намозхон оташ кушод, вале ман ӯро қапидам. Муҳаммад Рафиқ аз чашмаш захмӣ шудааст. мусулмонони Норвегия ин афсари мустаъфии нирӯҳои ҳавоии Покистонро қаҳрамон меноманд. муфаттишон ҳамларо ҳамчун амали террористӣ таҳқиқ мекунанд. ба гуфти онҳо, Манҳаус ба афкори ростгаро ва зидди муҳоҷирон таваҷҷӯҳ доштааст. баъди ҳамла дар манзили зисти Манҳаус ҷасади хоҳарзодаи ӯ ёфт шуд.
به قول خبرنگاران پیش از حمله کاربر با نام منهاوس در شبکه‌های اجتماعی از حمله به مسجد زلندیای نو که ماه مارس سال روان حیات بیش از 50 مسلمان را از بین برد به وجد آمده بود. ولی خبرنگار ریترز تصدیق آن را پیدا نکرد که مسئول این نوشته ها کیست. عبادت کنندگان مرکز اسلامی نور موقتا در مهمانسرای محلهشان نماز می‌خوانند. روز 11 اوگوست سروزیر نروژ ایرنا سولبرگ گفت در دوره تجلیل عید قربان چاره‌های علاوگی امنیتی اندیشیده شد. бармегардем ба Тоҷикистон. Тоҷикистон ҷазо барои танфурӯшӣ ва ё фоҳишагиро сахттар кард. Пештар аз ин ҷарима барои танфурӯшӣ як маротиба, яъне аз 550 сомонӣ то ба 1100 сомонӣ боло бурда шуд. иқдоми навбатӣ дар ҳоле рӯи кор меояд ки ҳомиёни ҳуқуқ қаблан аз Тоҷикистон хоста буданд ҷаримаҳоро зиёд накунанд. ҷузъиёти тағйироти ахир дар қонунро аз ҳамкорам Абдулло Ашуров мепурсем ки ҳоло дар студия бо мост. Абдулло, салом ва нахуст бигӯ ки ин ҷаримаҳо бар пояи кадом қонун боло рафтанд ва аз кай? салом Шаҳло. Моҳи август чанд тағйирот ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Тоҷикистон ба иҷро даромад ки мувофиқи он ҷарима барои танфурӯшӣ боло бурда шудааст. Бар асоси моддаи 130 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аз ин ба баъд барои машғул шудан ба фоҳишагӣ از 1100 сомонӣ تا 1650 сомонӣ ҷарима мекунанд. طبق ҳамин модда агар шахс дар давоми сол бори дуввум ин кирдорро содир кунад, аз 1650 تا 2750 сомонӣ ҷарима ва ё то 15 шабона рӯз ҳабс хоҳад шуд. бори охир Тоҷикистон соли 2015 ҷарима барои танфурӯширо боло бурда буд. он вақт парлумони Тоҷикистон бо қабули тағйиру иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ҷазо барои танфурӯширо шадидтар кард ва ҳамчунин маблағи ҷаримаро барои ин ду қонуншиканӣ боло бурд. мувофиқи қонунҳои Тоҷикистон танфурӯшӣ ва ё фоҳишагӣ ҷиноят ба ҳисоб намеравад, вале ҷазои маъмурӣ дар шакли ҷарима ва ё дар ҳолати такроран содир шудани ин кирдор то 15 шабона рӯз ҳабсро дар пай дорад. вале ҳомиёни ҳуқуқ ин ҷазоро низ сахт арзёбӣ мекунанд ва аз Тоҷикистон даъват карда буданд ки онро поён барад, чун танфурӯшон дар шароити зиндагии сахт қарор мегиранд. хуб бубин Абдулло, ахиран блогерини тоҷик дар бораи танфурӯшӣ наворе бардоштанд ки сару садои зиёде ба по кард. шояд ҳамин навор барои баланд бурдани нархи ҷарима асос гузоштааст. шояд Шаҳло, ангезаи мақомот ба эҳтимоли зиёд кам кардани танфурӯшӣ аз роҳи сахттар кардани ҷазо аст. аммо омор нишон медиҳад ки бештар кардани ҷарима дар чанд соли ахир шумораи танфурӯшонро коҳиш надод. бинобар иттилои манобеи вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон дар соли 2018 ҳудуди 6000 зан ҳамчун бадахлоқ ва танфурӯш сабти ном шуданд ки назар ба соли пешин 400 нафар бештар будааст. از این شماره 32 نفر نابالغ بوده، 1500 نفر از 18 تا 30 ساله و باقی مانده از 30 ساله بالا هستند. هرچند کمیته کار با زنان و عائله تاجیکستان ادعا کرد که به این آمار راضی نیست، در این کمیته در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند بنابر تحلیل آنها شماره زنان تنفروش در تاجیکستان به مراتب کمتر از آمار است که وزارت کارهای داخلی پیشنهاد کرده است. اما مگر چاره دیگری به جز از بالا بردن جریمه برای برگرداندن زنان از این راه عملی نشده است عبدالله؟ اگر در مثال کمیته کار با زنان تاجیکستان بگیریم، مسئولان این نهاد میگویند برای زنان تنفروش برنامه ویژه ندارند، اما در واخوری هایی که با تنفروشان دایر می شود برای آنها جای کار یا امکانیت کسب آموزی پیشنهاد می شود. هرچند گفته نمی شود دقیقاً چقدر از چنین زنان صاحب کار و معاشی مناسب شده در کارخانه ها صاحب جای کار گشتند. در جامعه سنتی تاجیکستان تنفروشی یک عمل زشت اخلاقی به حساب می رود، اما از نگاه قانون جنایت نیست و تنها جزای جنایی مأموری را در پی دارد. در عین زمان تشکیل فاحشه‌خانه و جلب دختران به فاحشگی در تاجیکستان عملی جنایی است. خوب، برای امروز برنامه خبری رو با همین مطلب خلاصه میکنیم. اگر شما امکان دارید خبرهای روز رو در وبسایت رادیو آزادی بخونید. همچنین گزارش‌ها و نوارهای جالب در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته می شود. فراموش نکنید صبح بر وقت من شما رو در نوید بامدادی فردا منتظر میشم. تا فردا، خدا نگهدار.